turabasuhuje. Amakuru agezweho nuko muri Nyaruguru umupasiteri yatawe muri yombi nyuma yo kurarana n'umugore w'abandi agapfiriwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi umupasiteri usanzwe ari n'umuyobozi ushinzwe ubutaka, imiturire n'ibikorwa remezo mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru. Akurikiranweho icyaha cy'ubwicanyi. Yatawe muri yombi ku itariki 15 Kamena 2025. Umuvugizi w'urwego rwa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uyu mugabo akekwaho icyaha nyuma yo gusurwa n'umugore bararanye akaza gupfira mu nzu ye. Ati nibyo rwose yatawe muri yombi. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ku itariki ya 13 Kamena 2025 uyu mupasiteri wari usanzwe n'umuyobozi mu murenge w'iwabo yatangiye gukurikiranwa nyuma y'uko asuwe n'umugore akaza gupfira iwe ndetse n'umurambo ugasangwa mu nzu ye. Kugeza ubu uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Muganza mu gihe umurambo wajyanwe gupimwa kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu. Ku rundi ruhande, amakuru agaragaza ko nyakwigendera yari yagiye gusura uyu mupasiteri cyane ko bari baziranye kuva kera, dore ko uyu mugabo yari umwarimu unamubwiriza ijambo ry'Imana i Nyagatare, aho uyu mugore wari wamusuye yari yarashatse. Uwatanze aya makuru avuga ko nyakwigendera yari yasuye uyu mupasiteri ararayo. Bukeye umugabo ajya ku kazi nk'ibisanzwe, ngo atashye ahagana saa 11 asanga umugore yikingiranye mu nzu, agerageje kwinjira asanga yapfuye. Nuko umupasiteri wari wararanye n'uyu mugore wamusuye yisanze akurikiranweho ubwicanyi. Ni icyaha giteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68 z'ukwa 2018 ryo kwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ko uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo cya burundu. Amakuru kandi avuga ko uyu mukozi w'Imana yari yasuwe na nyakwigendera avuye mu karere ka Nyagatare aho asanzwe afite urugo, ndetse uyu mupasiteri akaba nawe yarigeze kuhaba hakora umurimo w'ivugabutumwa ku buryo bari basanzwe baziranye.